Ассалому алейкум бародаро. Дарси сеюм аст ки мо забони JavaScript омӯхта истодаем. Дар ин дарс мо мегузарем операторҳо ва ифодаҳо дар JavaScript. Хуб, асосан операторҳо чӣ мебошанд ва барои чӣ хизмат мерасонанд, мо ҳамаша дар ҳамин дарс шинос мешавем бо ҳамаи ҳамин операторҳо ва мисол чанд намуди операторҳо мавҷуд ҳаст, барои чӣ хизмат мерасонанд ва чӣ тавр истифода бурдан мумкин аст. Умуман операторҳо дар забони JavaScript барои кор бо тағйирёбандаҳо пешбинӣ шудаанд. Мисол оператори арифметикӣ ҳастанд. Операторҳои арифметикӣ дар JavaScript барои иҷрои амалҳои математикӣ ҳастанд. Мисол ҷамъи ду адад, зарби ду адад, тақсими ду адад ва ғайраҳо. Онҳо ба шумо имкон медиҳанд ки амалҳои асосии арифметикӣ аз қабили ҷамъ, зарб, тарҳ, тақсим ва ғайраҳоро иҷро кунед. Хуб, асосан операторҳои арифметикӣ мешаванд ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсим ва бақия, яъне процент мегӯянд. Дар математика агар хонда будед, ду адада мисол тақсим мекардем, бо бақия мебаромад. Бақияи ҳамуна дар забони JavaScript ман мефаҳмам имрӯз чӣ хел баровардан лозим аст. Хуб, анакнун аввал амалҳои математикиро мебинем. Яъне аниқтараш амалҳои арифметикӣ ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсим ва бақияро чӣ хел истифода мебаранд дар забони JavaScript. Аввал месозем дута тағйирёбанда. Мисол let a баробар мисол 5. Хуб, let b баробар мисол 10 мегирем. Хуб, анакнун аввал ҳамин ду адада ҷамъ мекунем бо ҳамдигар. Месозем як адади дига тағйирёбандаи мисол s баробар a ҷамъи b шуд. Дар поён ё console log менависед ё ки write document. Ман як бор document нуқта write. Хуб, s нигоҳ кунед document write дар куҷо чоп мешавад. Мо дар дарси гузашта кор кардем танҳо бо console log. Анакнун document write просто браузера мекушоем. ҳангоми истифода бурдани document write мана console log истифода мебурдем. Агар мо консола мекушодем, медидем ки ҷавоб чанд шуд гуфта. Лекин дар ин ҳангоми нависани document write лозим нест консола кушоем, просто дар браузер нишон медиҳад натиҷаро. Хуб, ин буд амали ҷамъ кардан. Ҳамин тавр просто ҳамин аломаташа дигар мекунем. Агар минус монем, обновид мекунем, минус 5, яъне дар 5 10 гирем, дар ҳақиқат минус 5 мешавад. Боз ҳамин хел мемонем аломати зарб. обновид мекунем, 5 зарби 10 50. хуб, тақсим кунем. Агар 5 ба 10 тақсим кунем, дар ҳақиқат 0,5 мешавад. Анакнун барои хотири бақияша фаҳмидан процент монем. Агар нигоҳ кунед, бинем чӣ мебарорад 5. анакнун амалҳоро дигар мекунем. Мисол 7 мемонем ба ҷои 10. бозам 5 баромад. Нигоҳ кунед, барои хотири тақсим карда ва бақияи натиҷаро низ баровардан мо бояд як аломати дигаре истифода барем. пеш аз аломати процент мо баъд аз аломати процент мемонем бар аломати баробар. сахранид мекунем ва обновид мекунем. нигоҳ кунем, ягон чӣ рӯй надод, барое ки адади a мо аз адади b калон аст. мо агар адади a ра 10 монем, сахранид мекунем, обновид мекунем, дар ҳақиқат бақия 3 мебарояд. 10 ба 7 тақсим кунем 1 мешавад, бо 3 бақия мемонад. хуб, ин буд дар бораи амалҳои арифметикӣ. хуб, анакнун ҳастанд мисол амалҳои арифметикиро барои чӣ истифода мебаранд гуфта савол тиҳанд. Агар мисол истифода мебаранд барои сохтани калкулятор, кор бо сана ва вақт. хуб, ҳангоми кор бо сана ва вақт операторҳои арифметикӣ ба шумо имкон медиҳанд ки ин амалҳоро оид ба сана ва вақт иҷро кунед. Масалан, ҳисоб кардани фарқияти байни санаҳо ё ки ҳисоб кардани фарқияти байни вақтҳо ва ҳисобҳои параметрҳои молиявӣ. мисол параметрҳои молиявӣ ба монанди фоизҳо, андозҳо ва тахфифҳо истифода мешаванд. хуб, ин буд маълумоти мухтасар дар бораи операторҳои
оператори арифметикӣ мегузарем ба операторҳои муқоисавӣ, яъне чӣ тавр бояд муқоиса кунем ду адада. операторҳои муқоисавӣ дар JavaScript ба шумо имкон медиҳанд ки арзишҳо ва тағйирёбандаҳоро муқоиса кунед то муайян кунед ки онҳо баробар ҳастанд ё ин ки гуногунанд. дар байни онҳо робитае барқарор кунед, яъне кадомаш калонтар аст, кадомаш хурдтар аст ва кадомаш баробар аст. хуб, барои мисол менависем, ҳамин мисол мегирем, нигоҳ кунед. console.nav. хуб, нигоҳ кунед дар ҷои s. анакнун нигоҳ кунед кадом аломатҳо истифода мебарам барои амалҳои операторҳои муқоисавӣ. баробар, калон ё хурд, аломати хитоб ҳам хеле чиёра истифода мебаранд. хуб, нигоҳ кунед, анакнун менависем. хуб, агар a баробари баробар ба b бошад. хуб, нигоҳ кунед, мо дар инҷа пурҷистфода мебинем a дар ҳақиқат баробар ба b ҳаст. не, дар ҳақиқат баробар нест. бояд барои мо ҷавоб пешниҳод кунад ки false, яъне дурӯғ. ҳамин чи дар ҳақиқат баробар нест. сохранид мекунем, браузерро обновид мекунем. нигоҳ кунед, дар ҳақиқат false баробар. дар ҳоле ки мо a-ра 7 монем, ҳардуш баробар ҳастанд, бояд true чоп кунад, яъне дуруст. мана оператори true ва false. True яъне рост, false яъне дурӯғ. мисол инеша ягон ҳарфи, ягон рақами дигар мемонем 6, дар ҳақиқат баробар нестанд. анакнун мо дар ҳаминҷа боз ин операторҳоро истифода мебарем барои он ки ҳамино дар ҳақиқат баробар ҳастанд ё не. мо гуфтанамон дар ҳоле ки баробар нестанд. нигоҳ кунед, барои хотири отрицательни гуфтаги гап, нигоҳ кунед, барои хотири отрицательни шудан дар пеши баробари якташа далил мекунем ва аломати хитоб мемонем. мана ҳамин тоб a ва b баробар нестанд, яъне 7-6 баробар нестанд, бояд ҷавоби дуруст бурорад, яъне дар ҳақиқат a ва b баробар нестанд. браузер обновид мекунем. мана true баробар, яъне дар ҳақиқат баробар нестанд. агар ҳардуша баробар монем, дар инҷа яъне мо савол додем ки ин сатранда ҳамин тағйирёбандаи a ва тағйирёбандаи b баробар нестанд. боз нигоҳ кунед чӣ мебурорад. мана false, яъне дар ҳақиқат баробар нестанд, баробар ҳастанд. мо дар пешаш отрицательни аломат мондаги ҳастем ку. мана аз ҳамин сабаб и false баробар. ино баробар ҳастанд, сабабе ки баробар ҳастанд false баробар. агар баробар набошанд, яъне true мебурорад. мана хуб, боз ба монанди ҳамин ҳаст ки калон ё хурд мо ҳаминора истифода мебарем. мисол адади 7 дар адади 4 калон ҳаст ё ки не. барои хотири ин мо истифода бурданамон дар кор ҳаст. айнаи хел аломати калон, нигоҳ кунед, ҳоли ҷавоб мебинем. мана дар ҳақиқат a дар b калон аст. ҳамин хел агар баръакс монем false мебурорад. мана дар ҳақиқат a дар b калон аст гуфтаги гап. анакнун ҳаст боз як аломати дигар барои точно фаҳмидани баробар будани ду адад, яъне сета баробар мемонем. анакнун сета баробар чӣ хел гӯям точностиша мефаҳмонад. дар инҷа агар мо истифода барем ҳарфҳо, мисол мешавад шуд, и проверка мекунад ҳамин ду адад ба ҳамдигараш баробар, ҳамин ду тағйирёбанда ба ҳамдигараш баробар ҳастанд, яъне як чӣ навистагӣ аст. сохранид мекунем, браузерро мебинем. мана true баробар дар ҳақиқат, яъне ҳамин дута баробар ҳастанд. агар мо ягон якча дигар кунем, якча дигар сохранид мекунем, мебинем false, яъне баробар нестанд. хуб, ин буд маълумоти каме ҳам бошад дар бораи операторҳои муқоисавӣ. мегузарем анакнун ба операторҳои булӣ, яъне оператори булӣ чист ва барои чӣ хизмат мерасонад. рамш комментариях не.
خب اپراتورهای بولی. خب مثل این دوتا تغییر یابنده اپراتورهای بولی هم در عملیه استفاده بردن در کار است. let a برابر مثال منویسیم true یعنی راست و let b برابر false شد. خب let میشد رزولتات یعنی result خب برابر a نگاه کنید اساسا چند تا هستن اپراتورهایی که اپراتورهای بولی. خب یعنی یک تا اپراتور بولی من این دویم اپراتور بولی و این سوم اپراتور بولی می باشند. ما میفهمیم اپراتورها برای چی خدمت میرسونند. خب اپراتور یکم اگر هر دو معلومات درست باشند یعنی راست رو پیشنهاد میکند یعنی این به زبان تاجیکی переводش کنیم اگر و خونده میشد ما میگیریم مثال علامت تغییر یابنده ا و تغییر یابنده ب رو گیر گفته شرط گذاشتنمون در کار حتما این علامت استفاده بردن در کار. مثال نگاه کنید در این استفاده میبریم و ب ا و ب یعنی این پیونده که و رو اجرا کرده ایستاده است. اگر همین تا همین چاپ کنیم در براوزر باید false برارد. مثال document نقطه write خوب rest false برارد در حقیقت. خب دوامش بعدتر دیده میبرویم چون که اگر ما این پروستو برابر شدن فالس непонятно یعنی ا و ب چی непонятно از اپراتورهای شرطی را گذاریم آخری درس خدا خواهد اینا با понятно تر میشن میفهمم. خب اپراتور شرطی را چه استفاده بردن ممکن است و اپراتورهای شرطی داخل میشوند if else و else if. این همین سه تا اپراتور نگاه کنید لازم. if میشود اگر переводش و else переводش میشد به تاجیکی و وگرنه و else if میشد با اگر این خیلی نباشد با اون خیلی شود یعنی برای شرط ها را بسیار کردن else if استفاده میبرند. نگاه کنید مثال من می نویسم if خب اول اینجا در تغییر یابنده ساختن در کار let برابر a مثال da برابر da. خب let b برابر 5 می نویسیم در اینجا let نگاه کنید اینجا if شد a اگر برابر با b باشد اون گفت برای ما چاپ کن که مثال document write نقطه write خب عددی a با عددی b برابر است شد. نگاه کنیم تو چوب در براوزر هم نوید کنیم یگان چی نمیبرارد چوبه که عددی a با b برابر نیست. انکتون ما گفتنمون در کاره که در حال این شرط مونده ما در حالتی که a و b برابر باشد. اگر در حالتی که a و b برابر نباشد چی را چوب کند و اینش هم هست. نگاه کنید اینجا نکه می نویسیم else
else. خوب می نویسیم else وگرنه document write خوب عدد a و b برابر نیست گفتگی گفت برابر است نیست سخرانید اب نوید میکنیم عدد a با عدد b برابر نیست چوب کردن خیلی بهترین این خیلی پنیتنی تر شده چیم در بالا استفاده بردن خوب انکنون اگر برابر باشن نگاه کنید نشم 10 میکنیم سخرانید میکنیم اب نوید عدد a با عدد b برابر است چوب کرد نگاه کنید پروگرام میخواند میفروید اول if یکم میخواند میبیاد عدد a دو تا знак موندگی است значит برابر با کدام تغییر اومده با تغییر اومده a یعنی آبشی خون عدد a با عدد b برابر هست یا نه پراورکه میکند میگردد میبرد بالا اگر هر دوش برابر باشن چوب میکند معنی این سطر اگر پراورکه کرد اومد اینجا خوند مثال a و b برابر هست یا نه میبیاد اینجا را میخوند برابر نباشد این سطر پراپوسکان میکند میگذرد سطر دویم سر از اینه چوب میکند انکنون همین خیلی میشوند برای مثال ما میخواهیم فهمیم که همین آدم به بلاغت رسیدگی هست یا نه یعنی سینش از 18 بالا هست یا که نه مثال اپراتوری تغییرابنده a هستند 10 اگر همین مثال گیریم age کنیم age یعنی سین سال در اینجا می نویسیم age یعنی سین if اگر سین سالش خورد از 18 باشد خورد یا برابری 18 باشد برای ما چوب کن که شما هنوز به بلاغت نرسیده اید مثال چوب میکنه شما هنوز به بلاغت نرسیده اید وگرنه اگر از 18 بالا باشد برای ما چوب کند که شما الکی به سن بلاغت رسیده اید چوب میکنیم شما الکی به سن بلاغت رسیده اید شد شما الکی به سن بلاغت رسیده اید خوب در حال حاضر به سن بلاغت رسیدگی نیست در حقیقت باید دویم چوب کند خوب نگاه کنیم شما الکی به سن بلاغت رسیده اید خطا این знак обратно موندن در کار بوده است خطا کار کرد با هم نوید میکنیم معنی شما هنوز به بلاغت نرسیده اید یعنی سن سال از 18 پایان است اگر همین نگیریم مثال 24 سالمونه خوب هم نوید میکنیم شما الکی به سن بلاغت رسیده اید خوب الکی در همین مثالی که ما حل کردیم معلوم هست که در گوجه برنامه این خیلی شرط ها را استفاده بردن ممکن است مثال بسیار برنامه ها را میبینیم که آدمای پاسپورت دار رجیستراسیون کرده میتونن و در آنجا سن و سال میپرسد وقتی که ما در پول سن سال وارد کردیم با یاری نمیخ اپراتورهای شرطی برنامه پراورکه میکند سن سالی که استفاده برنده وارد کردگی هست مثال و 1994 نویستم خیلی 1994 در حقیقت با یاری اپراتورهای شرطی سر از جمع و طرح ضرب میکند میبرد در حقیقت اگر از 18 ساله بالا باشد دو سوبمیت یعنی личный страница кушода мешад агар аз 18 поён бошад мисол 17 сола бошад 16 сола бошад ё 15 сола бошад личный страница кушода намешад ва як ошибка менависад мисол шумо ҳанӯз ба балоғат нарасидаед гуфта анакнун барои хотири истифода бурдани операторҳои булӣ яъне ани се оператор ин операторҳо номгузорӣ шудаанд خب اینش هست یا
و اینش هست. نه аллакай дар боло гузаштем. нигоҳ кунед ки чӣ хел истифода мебарем инҳоро дар операторҳои шартӣ. ман аз нав месозам тағйирёбанда let. аллакай барои мо се тағйирёбанда лозим мешавад. let a баробар мисол 10. хуб let b баробар мисол 15. хуб let s баробар 20. анакнун мо дар инҷа проверка мекунем ки ҳамин се адад бо ҳамдигараш баробар ҳастанд ё ки не. хуб барои хотири проверка кардани инҳо менависем a ва мана мегирем ва нигоҳ ки гуфтодема инаи аломати ва ҳаст. ва b агар баробар бошанд, ҳар ду онҳо баробар ба s бошанд, хуб барои мо чоп мекунад дуруст. хато дуруст вагарна нодуруст. шуд. дар ҳақиқат ози баробар нестанд, ҳар се адад баробар нестанд, бояд нодуруст чоп кунад. хуб навид мекунем, мебинем мана нодуруст. нигоҳ кунед ҳар сеша 10 мекунем. 10 инашам 10 сохранид. обновид. дар ҳақиқат кор кардани дуруст ҳар сеш баробар ҳастанд. анакнун хуб истифода мебарем дуюм аломата, яъне аломати ё. дар инҷа мегӯем агар а ё ки б баробар ба 10 бошанд, якумш агар мо ҳаминто мисол 15 монем, нодуруст мебинам. хел сохранид кардам. а ва б баробар s бошанд, дар ҳақиқат дуруст аст. чуба ки нигоҳ кунед, а дуруст, а баробар нест, лекин б дуруст аст. б-ра гирифт дар ҳақиқат. шота браузер ман аз кор накард шудааст, бояд дар инҷа нодуруст чоп кунад. чуба ки як адад аллакай дуруст аст, баробар аст, дуюм адад нодуруст аст. дар инҷа мо гуфтагием а ва б ҳар душ агар ба s баробар бошанд, дуруст чоп кун, баробар набошанд, нодуруст. ягон адад дига нависем ку 20 шуд. сохранид. обновид. мана дуруст кор кард, нодуруст пробовар. хуб анакнун мо гуфтанӣ ҳастем ки агар аз ҳамин ду адад якташ дуруст бошад, дуруст чоп кун. якташ ҳар душ нодуруст бошанд, баъд нодуруст чоп кун. дани время якташ дуруст аст. нигоҳ кунем, мо дар инҷа аломати ёра истифода мебарем. нигоҳ кунед. а ё ки б, а ё ки б якташ агар дуруст бошад, дуруст чоп кун. нодуруст бошад, нодуруст. хуб обновид. мана дуруст. дар ҳақиқат а баробар s ҳаст. б-ра аҳамият надод, сраза даш гузашт. агар ҳар душ нодуруст бошанд, нигоҳ кунед, а-ра мисол ягон адади дига нависем 120, сохранид ва обновид кунем. бод сам дуруст пробовар. чӣ дарди задагия браузери мана. агар рафту браузери шуморо ҳамин хел ошибкаҳо дод, мисол мо дар ҳақиқат кода дуруст нависагед, лекин браузер ё обновид намекунед, ё ки ягон ҷош хато баровар шудааст. ин мешадин хеле чиёма бисёр вохӯрдаги ҳастанд. история браузера очистит кардан дар кор аст. мисол браузер хуб инҷанда история медроем ва очистит история кардан дар кор аст. чистка история. история браузер, файл куки, изображение, другие медиа файлы. удалить данные. хуб удалить ки шуд история. як бор дига обновид карда мебинем. на обновид. мана дар ҳақиқат кор кард. мебинем кода. хуб код дар ҳақиқат мисол а б баробар ба s нестанд. ягонташ баробар нест. хуб ин буд як оператор. хуб анакнун нигоҳ кунед, боз як те дига мани оператори не буда, агар баробар набошанд гуфтаги гап. мисол пеш аз баробарӣ мемонем як аломати
کتاب ساختن میکنیم و میبینیم در حقیقت هر دوش برابر نیستند. اگر A و B و S برابر نباشند برای ما درست چاپ کن گفتیم و اگر برابر باشند نادرست. خوب این بود اپراتوری if و else. خوب هست بو هست اپراتوری else if. نگاه کنیم ما مثال در اینجا یا تغییر بنده میسازیم let مثال оценки grade میشد انگلیسی برابر خیلی بلند در دانشگاه 100 خال است یا که بد بهای 5 بارمونه سیستم مکتبی از 1 تا 5. خوب اکنون ما میگوییم اگر оценки خواننده یعنی گرید خرد یا برابری 5 باشد آنگاه برای ما چاپ کن که بهترین بها بهترین و اگر یعنی else if else if چی میگیم else if و اگر grade یا که برابرش کنیم برابر 5 باشد سال بهترین برابر 4 باشد خب میانه قناعت بخش یا که میانه اول دکومنت write خب حتما در دعا تو پیوه خب می نویسیم میانه و اگر بازم else if خب grade برابر با 3 باشد خب جواب شود که document to write خوب قناعت بخش شد و اگر else if grade برابر 2 باشد آنگاه برای ما چاپ کن که document write خوب غیر قناعت بخش شد غیر قناعت بخش سخت میکنیم ابنویت میکنیم بهترین یعنی بهای 5 بهترین است اگر بهای 2 مونه خوب میبینیم غیر قناعت بخش منه اپراتورهای شرطی پروسو پراورکه میکنن یعنی تفتیش میکنن برنامه را که در حقیقت جوابی مثال در تغییر یابنده بوده چی هست یعنی چند است پراورکه میکنن میفرد با کدوم همین شرطایی که ما گذاشتگیم توری گیرد اگر چاپ میکند در زبان جاوا اسکریپت عموما در همه زبان های برنامه سازی باز استفاده میبرند سیکل ها را خب سیکل معنی سیکل یک دوره می باشد که پای در پای اجرا شدن میگیرد خب سیکل ها در جاوا اسکریپت برای اجرا کردن یک بلوک کد یک چند مراتبه یعنی خیلی که از گفتم دوره به دوره همون کد اجرا کردن میگیرد برای مثال ما می نویسیم یک کد برای خاطر که مثال اجرا شده رفتن گیره یا که زیاد شده رفتن گیره یا که کم شده رفتن گیره می نویسیم برای اپراتورهای در سیکل استفاده میشوند while نامیده میشه for و while نگاه کنید for اول می نویسیم for خوب البته در داخل قفس ما می سازیم تغییر یابنده so let I برابر 0 اما خیلی خوب اکنون میگیریم I
از کلان از 5 یعنی از 5 سر کرده و آی پلوس پلوس یعنی یک تا زیاد شده رفتن گیر افتادیم. ما چاپ میکنیم document نقطه write نقطه خوب نقطه نه قصد شده می نویسیم نتیجه ای گفته نتیجه ای خوب پلوس آی نگاه کنید در براوزر چی میبره. خب ابنوید شده خطا برود میبینیم که چی در دارد. خب یک بار این کامنتر کنیم سخرانید ابنوید در حقیقت درست کار کرد. حالا من میفهمم چی خیلی درست کار کرد پس اینجا کمتر نادرست نویسته از همین سبب. خب نگاه کنید اما اینجا می نویسیم یک تا منخلک n و توری شود خطا. خوب اگر n اینجا مونه خوب پس از ای موندن در کار значит خوب پلوس n بازم خطا بازم خطا که بهترش در کانسول چاپ کنیم. اینه خب کانسول فوق استوید الان کانسول ببینید چه چاپ میکنم ابنوید شد من این قسمت رید کد. خب کانسول لاگ نگاه کنید نتیجه ای 0 1 2 3 4 یعنی پفتور همین چیز اجرا کرد تا عددی 5 برآمده. نه نگاه کنید من اینجا 5 مونده اگر همینجا 100 مونه تا 100 حساب میکنم میبرو نوید مانا 99 عصبی که از 0 حساب کنه سر میکند در حقیقت حساب کنه فرای مگر شماره در همین 100 تاین 99 من این 0 قطعی 100 همین خیلی خوب طوری است. ما در اینجا گفته بودیم که همین ای حساب کنه را سر کند تا از 0 من از 0 سر کردگی تا 100 اگر همین 0 مثال گیریم 20 تاش کنیم سخرانید و ابنوید سر میکند از رقم 20 یعنی حساب کرده میبرد. این سیکل گفته همین چی را میفهمونن یک عدد مثال گشته و برگشته حساب کرده عدد 20 در بالاش گرفته گشته و برگشته من این گفتم دو تا پلوس یک تا با یک تا زیاد کرده رفته است. این بود اپراتور فور. باز هست اپراتوری وایل. خب اپراتور وایل چه خیلی استفاده میبرم مثال میگیریم let count و برابر 0. خب میگیریم while در داخل قوس count خب کلام از 3 خب قوس سیستمی console log console log خب چاپ کند که مثال نتیجه result خب پلوس count شد اکنون count پلوس شدن گیرد یعنی جمع شده رفتن گیرد. اب نوید اولین کامنتر کنیم شتاب دیگر چاپ نکند سخرانید و اب نوید نگاه کنید 0 1 2 3 تا 3 را حساب کرده رفت دیدن اپراتور وایل قطعی همین کار کردن میشد. مثال اگر ما این 3 نیو 300 میموندیم تو 300 حساب کرده میرفت مانا یک خیلی تیز حساب میکنند میرفت در سکون میلیارد حساب میکنند مانا.
خب این بود کمی هم باشد معلومات در حقیقت معلومات پره نیست، معلومات مختصر درباره اپراتورها در زبان جاوا اسکریپت بود. یعنی ما با یاری همین اپراتورها دلخواه عملهای خواه ماتماتیکی باشد، خواه دیگر عملهای شرطی باشد یا که اسلوبنی اپراتور میگویند، همشان با یاری همین علامت ها یعنی همین اپراتورها کار کرده میتونیم. خوب برادرای عزیز، این بود درس امروزی ما درباره اپراتورهای شرطی و اریتمتیکی و دیگرش. من معلومات بیشتر در زیر این ویدیو میمونم، حتما خوانید. و در این درس وظیفه خانگی است. وظیفه خانگی نگاه کنید چی میسازین. انیقترش در پایان ویدیو می نویسم من چه خیل وظیفه خانگی میشد. وظیفه خانگی که به یک تفتیش سن سال میشد. از کاربر شما باید خواهش کنید که وای سن سال خود رو نویسد، مثال به نمودی تغییر آورده و شما گویید مثال تا 20 ساله باشد یگان معلومات برارد، 25 باشد یگان معلومات دیگر برارد، مثال تا 20 ساله باشد شما جوان هستید برارد، 18 ساله هم باشد شما جوان هستید، 10 ساله هم باشد شما جوان هستید، 20 ساله هم باشد شما جوان هستید. از 30 ساله شد برای شما باید چاپ کند که شما جوان نه، شما میانه سال هستید. 50 بالا شد چاپ کند که شما الکی به سن پیری رسیدید. کود خلاص همین بینید. اگر شود تونید حل کردن وظیفه خانگی را شد کوید، خدا خواهد درس دیگر روی میکنم. نشود نویسید، من میفهمم چه خیلی کار کردنی این مسئله را